Mabuk boleh, mabuk boleh. Aduh kakak, Iya. aja-ajalan malolo. Dia apa lek? Semekeren sabenare sampe leso kabere katemor seadina buko bu mabuen ben areta kenceng alako. Sing go ajelen lantaran benya undangan. Mon tak debat sing go toduskan jatiropan. Tak usah kabeter lek masalah nang enoman. Kagak boy tambah soba aja tak sompek bekeran. Bumabuan dikang ojo tak bumabuan. Iya. Kadang dikang boleh nata kelar ajelen. Tak gelar selen lek. Prei mabuk dikang ojak prei mabuk. Kadang dikang bareng enom labu toju. Cik kabeter lek mon kun nginum sing kok tak mabuk. Senyambi balengan benare lek undangan ngulbuk. Lah tadi sakale sakol nata ngembuk. Sanoto tade kare sampe anyar abu. Aduh kakak, kaje ajalan malolo. Semekeren sabenare sampe leso kabere katemor seadina buko bu mabuen ben areta kenceng alako. Sing kok ajelen lek lantaran benya undangan. Mon tak debat sing kok todus kareng tigasan. Tak usah kabeter lek mon kun karo enoman. Eka keboi tambah sopa tak sakit tengen-tengan. Bumabuan dikang ojak tak bumabuan. Kadang dikang mulai nata kelar ajelen. Prei mabuk dikang ojak prei mabuk. Kadang dikang mareng enom labu toju. Mon kun nginom jantohan Dewi Riyata mabuk. Senyambi balengan benar lek tujuan ngulbuk. Lah tadi sakale nanti nana embuk. Lama de tengah degeng mata berjeteh kun anyar nyolbu. Petabur ke Pak Syarif. Atur sembah nuwun. Barang-barang nyugemlah Radika Sen. Ada Rana Cantika dari Kota Osing. Ayo Pak. Kerajakan Banyuwangi Raino bengi sing tau sepi
Sehingga diriku ingin bersua korbankan diri dalam ilusi, hilangkan rindu yang membelenggu, membuang waktu bersama mimpi. Walaupun sepi takkan berlalu, pada malam ku titipkan salam untuk dirimu yang aku sayang. Semoga cinta kita kan abadi, sampai matiku akan menanti. Banyak bolian benyaring abar lo bakun cek kendi ate. Iya. Oh. Ojo cilik atile nang donya, wong lanang sing siji arep kulitan kelembi, mesti biayen katurutan nang ati. Mula rolek kudianan kapil wong liya, hangti eman hangti puja, nyatane sing kening dipercaya. Lomo wis senengno piangur kulito liya, hang bisa ngeregyani, ngerti nang paran artine wae.
aku diambil orang. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Terima kasih ya bang. Ayo bang, buka dong saya pasang. Sesal dan kesal engkau jadinya bila diriku dirayu orang. Kemana aku akan mencari bila dirimu melangkah pergi. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. 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 Gendingi rada muda ya umur seket ya ruwani dan mun ke babasar ki bagi benan ta kok jejen. Jak sang kosong bila neser dah bulan. Ate bulan nikah seneng pon pada. Tapi jekasa du bulan kon rancang. Tadi anak juga lagi ada. Tak masalah nek senajan tiga konrad ngabas tiga ratin bukan ngode. Tadi anak tiga ala ke bula penting pada tokang lek ngatur belanja. Bila bulaka sela marah nare tinaka sore pagena sokor bagus dikani ada bula betika bekal di Ya remakin naning kodu paling nyaman. Ya re repuni gole paling mapan. Hiburan Arya orkes lesian kang kui menghibur kanca teropan. kapan bisa galasan ison gending riko umpama wis keturutan mandane okari lekon. Riko hasun sayang lila neseng ono Riko hak dadila amunan mulane
Kita goyang bersama-sama yuk. Abah Yusuf Sandi ngireng, Abah Bunari, Burenakin Cah Ismail, Keropa. Dudai
terima kasih. Betapa ku sesali yang telah terjadi. Kekasih yang paling ku cintai ini terluka hati. Sesaji yang menderai akhir sebuah
di bulan besar nanggap adalah sambutan. Surga